Толибҷон Бобоев ҳунарпешаест барои насли муайянӣ, дӯстдоштанӣ ва симои ҷолибу ҷаззоб. Гӯяндаест пур аз ҳаҷву зарофа ва нозукбин хушгуфтор. ӯ бо истифода аз саҳнаи театр дар якҷоягӣ бо ҳунарпеша Ҷумъахон Сироҷов тавонист нуқсу камбудӣ ва баъзе рафторҳои занонро чунон ҷолибу манзури бинанда гардонад, ки бо тамошои як порчаи намоишномаҳои ӯ кас хоҳиши тамошои мунтазам ва пайвастаи онро мекунад. Толибҷон Бобоев бо ҳунару маҳорати доштаву аз бар кардаи худ мутааллиқи як насл набуда, ҳар насле ки бори саҳнаи очаи бика ва зиккаи ӯро бинад, шефтаи маҳорати ӯ мегардад. Зеро иҷрои нақши занонаро ончуноне бо маҳорат бозидааст, ки занони дорои хислатҳои персонажи ӯ худрову рафтори худро дида дар ханда меояду аз хандаи худ дигаронро низ ба ханда водор месозанд. Чио чай бикам оҷон? Чио чай бикам оҷон? Уна ҳамун чита ки бурдаги ман ранги ина ҳами бисёр. Дони. Бисёр пичамара бисёр. Ина ҳам. Ина хидди чио чай бикам оҷон. Ина мешаш муш хурдаги буд. Чанд сол буд айдил берам буд. Дар куни сандуқ буд намедонистам куҷо барамш. Нигоҳ кун чай бикам оҷон. Нигоҳ кун. Ина ай ҷои муш хурдагиш. Ай ҷои муш хурдагиш ҳа уна режиссёри телевизион мебини. Диди ина. Росте ай илоим бачаҳо та Шазани Муҳаммадӣ. салом бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони Душанбе. Ин лаҳза манзури шумост барномаи саҳна ва аз навори пахш гардида аллакай бинандаҳо пай бурдед, ки қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо кист. Қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо яке аз ҳунарманди шинохта ва дӯстдоштанӣ, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Толибҷон Бобоев ҳастанд. Хуб устоди гиромӣ, шуморо ба барномаи хеш хушомадед мегӯем. Ташаккур, саломат бошед. На ҳар як ҳунарманд метавонанд масакаро ба бинанда расонида тавонанд. Алами масака чӣ гуна тавлид ёфт ва идеяе кӣ буд ва ин яъне ба ҳама тамошобиноне ки ин масакаро чанд сол пеш тамошо кардан писанд афтод, то ҳол писанди ҳамагон аст. Ин бисёр таърихи дурдароз дорад. Албатта миёни актёрони театри мо ҳамин хеле супориш шуд аз ҷониби раҳбарияти театр, ки ягон чизи мустақилонаи омода созем барои тӯҳфа ба модарон, ба занону хоҳарон, ягон чизи саҳнавӣ. хуб миёни актёрон худе ки мисле ки озмун бар ин эълон шуд ва тасодуфан дар рӯзномаи он вақтаи Комсомоли Тоҷикистон, ҳозир Ҷавонони Тоҷикистон ном дорад, як интермедияи Ҷумъа Қудус ба нашр расид ва ном дошт пирҳои деҳаи ман ном дошт. Шумо номро иваз кардед? Ҳама номро иваз кардем, баъд занҳои ғайббачӣ ном кардему, баъд очаҳои ҷанҷолӣ ном кардем. омада ҳамин хел очаи зика ва бика маъмул шуда рафт миёни мардум. ҳамин очаи зика ва бика мегӯянд аслан занҳои ғайббачӣ гӯем. хуб мо атрофи ин интермедия хеле бисёр чизҳо илова кардем. чандин маротиба дар дигар барномаҳои телевизиониам аз ин таърихи ин саҳнача ин интермедия мо дурдароз ҳамроҳи Ҷумъахон Сироҷов низ суҳбатҳои ороста будем. ҳамин интермедияро хондем, хуб чанде атрофаш кор кардем, чанд чизҳои илова кардем. ҳатто пеш аз ба саҳна баромадан баъзе чизҳои дигара дар хонадонамон аз ҷониби модари фарзандони мо, аз ҷониби баъзе ҳамкасбонамон хуб иловаҳо шуд, камкамак зам шуд ва як саҳнаи мукаммале шуд. Мегум. Медонӣ ман чӣ бурда будам? Ман як атлас бурда будам. Бин чӣ монда, як чедиги мушхурдаи тра. Ба даро ҷанҷол мекунӣ чӣ? Илоим гову молта бикшаи. Биётарем ба тра чӣ вайтра бинем. Очази камаҷони ман ку қарӯзӣ пӯшидан надорам. Бевақти дар ҳама кор рӯзӣ дорем. Хокае. Ина. Ай очай бикам оҷоне. Ҷон очай бикам. Сиё пичамарг микша намук тай бурдаги ман ранги намебуд. Оле ба нишона дошт. Чӣ хел нишона? Тай кашкандагӣ буд. Кери. Ина. Нагӯ ина. Бехет чае. Ана ки биёй хел мекунем. Чӣ хел мекунем? Ма тай хита бигӣ, ма хидма мегӯям. мо надоштем ки ба мардум инқадар писанд меояд. ва албатта хай ин бадагӣ гап аст. ҳар чизе ки аз мардум, аз миёни мардум мегирӣ, ба худи мардум мебахшӣ, медиҳӣ, маъқул мешавад, писанд меояд. баъд хуб мо хостем ҳаминро оҳиста оҳиста баъд дар барномаҳои дигар, дар идҳои дигар бо мурури замон сол то сол мавзӯъҳоро фақат дигар мекардем. ҳар чизе ки аз миёни мардум мегирӣ ва ба мардум мебахшем, писанд меояд.
اکا نوبت استید. چی گفته؟ چی گفته؟ من گفتم که برای دختری توگمه نوبت استید. خود تیز زنجیری در اکشا. شما چه خیلی 9 ماه و 9 روز در شکم مادرتون طاقت کردید؟ تو کی تو؟ کی؟ تو من عبدالحمید. خود شما کیستید؟ من؟ ها من با فکرم صاحبی همین خانه. میبخشید مرحمت. من خیال کردم که یکان توگمه کرده دیگر بوده که مثل من. یک شخصی که یک هنرمندی که راه خودش یافت، سبک خودش یافت، هم در ژانر دراما، هم در مخصوصا در ژانر مسحکه هیچ امیدوار نبودم از همین طالب جان. شخصا برای من یک معجزه بود. من هیچ وقت از طالب جان امید نداشتم، امیدم نکرده بودم، چون من ندیدم در پورچو یکم چیز کردگی، یکم کورس مشق کردگی این خصلت وی ندیدم، در وی ندیدم. یک بار برآمدند در برنامه‌شون، این محبوب تماشابین شد، یک مخلصان زیادی پیدا کرد. ما خودمون حیران ماندیم. در چند فستیوال های عمومی جهانی هم اشتراک کردند و دیپلم های هر خیلی درجه گرفتند آمدند. این یک برای ما نویگری شد. من اولین بار وقتی که یک پارچه دیدم نقش زن، این همی پارچه بیکاو ذکر وقتی برآوردن، اما وقتهای اول اینقدر معقول و مقبول تماشابین بود که تماشابین میخواست که هرچی تیزتر زیادتر با واسطه تلویزیون چهره هاشون ببیند و سخناشون شنود و بعدتر وقتی که در سفرهای هنری می آمدند و بارها مردم من شاهد بودم که چپته گرفته با بازیشان می درآمدند، تماشا میکردند و همین با من اولین در تلویزیون تاجیک من گفتم اولین شاید دیده باشم، در خاطرم نیست، که اولین هنرمندان مرده که در مثلا گویم ابرازی زن یا نقش زن بالای اکران تلویزیون من دیدم، بالای صحنه دیدم اونا را و بسیار خوبم بازی کردند. طالب جان باباев 23 اپریل سال 1955 در اویله زیویی چشم به عالمی هستی گشوده است. نخست آموزگاری او مادری عزیزش بود. از سببی که طالب جان خردسال ذهنی قوی داشت و به محیط و اطراف با حسی کنجکاوانه مرا ظاهر کرده تلاشی از برنموده را میکرد، او را در 36 سالگی به مکتب بردند. طالب جان از سال 1964 تحصیلش را در مکتب موسیقی شهر کلاب ادامه داد، زیرا از آن خردسالی توجه و بیاندازه نسبت صنعت و فرهنگ داشت. پس از ختم مکتب موسیقی طالب جان باباев حجت‌هایش را به شعبه اکتوری دانشگاه دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده سپاریده کورس پوره هنرپیشگی را اینجا به سامان رسانید و پرداخت به فعالیت ایجادی. او فعالیت مهنتیش را از تئاتر موسیقی مسکوی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلاب آغاز نموده، آنجا تا سال 2000 به حیث هنرپیشه راهبر قسم ادبی و دیرکتور تئاتر کار کرده است. در کار ایجاد، در کار تئاتر تا امروز با مشکلات روبرو نشدم. اگر روبرو شده باشم با آسانی حلش را یافتیم، چون که کوفتن در کار، اما گیره نوگی چیگیلی همون مشکلات کوفته یافتن در کار. تئاتر جای آموزش است تا آخر عمر. اگر یک عمر آموزیم باز یک جایکش میمونه که با همونجا ما روبرو نشدیم، همونجا ما ولی درک نکردیم، نفهمیدیم، نمیدونیم. تئاتر انمی خیلی مؤسسه است، مؤسسه‌ای است که به آخر است، به پایان است، ایجادش و کارش و رفتارش. طالب جان باباев را دوستان و همپیشگانش همچون راهبر خوشرفتار، هنرپیشه خوش سلیقه، هجونگاری کامیاب و نوازنده خوب میشناسند. طالب جان باباев در برابر مسئولیت ایجادی و راهبری داشتنش کوشش نمیکند که لحظه خود را به دام بیکاری زند. او پیوسته ایجاد میکند، مینویسد و انشا میکند. عریضه نویسم؟ بله عریضه نویسید که شما گراجدانین فلانی از اسباب وزگونه خودتان دست کشیده با اسباب وزگونه ما کارتان رو بود کردن هستید. تمام و سلام. آخر من بود دستان خودم عریضه نوشته نمیتونم، دستم رو بردارم چی من میافته؟ هیچ گپ نه، عریضه رو من مینویسم، شما باشد فقط امضا میکنید خلاص. همین هم گپ شد. خوش مرحمت. سر کردیم نام، فامیلیا و کسبتان. سوپان خلو جنگی خلو قلعه خروج معمار.
آهسته من خیلی زود نوشته نمیتونم. آهسته تر. قلوبیش چی؟ معمار. معمار. خوش. یگان مراتبه سود شده اید. جنایت صادر کرده اید و در خارج خویش و تبار دارید یا نه؟ سود نشدم. جنایت صادر نکردم. اون بو خویش و تبار ندارم. چه؟ یگان نفر هم خویش تبار ندارم. طالب جان بابایوف که از سالهای دانشجویی در دانشگاه میشناسم و همچون هنرمند یک هنرمند بسیار طبیعیگرا و در صحنه بسیار طبیعی و حیاتی و یک نوع اکسنتریک، یک جذابیت عجیبی دارد در صحنه و از همه مهمش که بسیار کمچینند این گونه هنرمندا، دیاپازونی وسیع دارد، یعنی نقش‌های هم فاجعه هم دراموی و هم مسخره را خوب بازی میکنند و چندین نقش‌های خوبه چی در تئاتر دولتی شهر کلوب و در تئاترهای پایتخت بازیده است و همچون هنرمندی که گویم بچه دوران شوروی است و زبان روسی را هم خوب میداند، امروز در تئاتر مایاکوفسکی هم فعالیت دارد. ما بسیار وقت میپرسیم از هنرمندای تئاتر جوانان که همین مرد طالب بابایوف چگونه آدمند و همشون با سری بلند میگن که بسیار راهبری خوبند، چون اکتیور بسیار خوبند، چون هنرمند و چون راهبری خوبند، یعنی راهبری کرده میتوانند. او راهبری که زیر دستاش حرمت میکند، احترام میکند، برای دست یاری دراز میکند و چه گپی که گویند به گپ آنها با سخن خوب، با دل گشاد، با چهره پر از محبت روبرو می شود و گم می زند، او همه وقت صاحب حرمت و احترام است و طالب جان هم از همین گونه مردای هست که می ارزد که حرمت کنی، احترام کنی، رفیقی نزدیکت خوانی و همسفرش باشی، همسفرت باشد. عموما باوری دارم که اگر در آینده کارگردانی پیدا شود و با طالب ما در باب کینو کار کند، طالب جان در این باب هم از دیگران کمی ندارد. او بهتری بسیاری آن هنرپیشه‌ای است که مثلا امروز ما در صحنه در اکران کینو میبینیم، چون که بغیر از همه آن فضیلت هایی که گفتم در این سال، طول این سالها و تجربه جمع کرده است و چه خیلی که در صحنه هایی که اجرا میکند ما میبینیم او در صحنه تئاتر نقش را طرز اجرا میکند که گویا که در کینو باشد، یعنی ان همون پافس تئاتری ندارد. طالب بابایوف یک مربی خوب است. مربی با همین با معنای تومش که فرض کردیم اگر که من شخصا آدم بسیار تیز هستم، من بسیار تیز با رقت میبینم، تیز من عصبی میشوم، تیز خودم رو از دست میدم. ولی طالب بابایوف همین خیلی هم با هنرپیشه های جوان، هم با هنرپیشه های کلانسال همین موافقی خصلت و خاراکتر و طبع و ذوقشان مناسبت میکنن که گپ زیادتی یافته گفتن نمیتوانه. در رفت سخنتون فیلم گفته یادم اومد در فیلمی که کارگردان محبت ستاری بود، چگونه بودن این فیلم نامه محبت یوسفی است. از روی پویست محبت یوسفی من در فیلم ها کم نقش آفریدم. این محبت یوسفی از حیات بیبیش همین پویست رو نوشته است اصلا، ولی برای فیلم که بسیار موافق بود، محبت ستاری نیست هم نامشون انتخاب کرده و فیلم نامه آفریدن. بعد فیلم روی اکران آمد. البته همون کمپیر در ناحیه فیض‌آباد زنده بود
шабу рӯзҳои банаваргирӣ ман бо ин кампир хеле ҳамсӯҳбат будам. Ая 2-3 рӯз ҳамроҳаш дар болои ҳамон манҷа, ҳамон суфрае ки ҳамеша менишаст, дар 98 солаги зиёда аз 100 сол умр дид баъд ҳамон кампир. ҳамроҳаш 2-3 рӯз суҳбат кардам аз ҳамон мусафеде ки хеле разил буд, инро ба шавҳар додааст, як ба шавҳар додааст, баъд боз ба шавҳар додааст, баъд боз ба шавҳар додааст, 3-4 маротиба ҳамин духтарашро ба шавҳар додааст. ҳамин кампираке ки аз рӯзгори ҳамон буд ҳамин филм. баъд дар бораш хеле ҳамроҳаш хеле суҳбатҳои зиёд доштам 2-3 рӯз. хеле ман ҳам ҳамин измагӣ кардаву ҳамин хурдагирӣ кардаву хеле зиёд пурсон шудам. аз мусафедҳояш пурсидам ки бобои ҳамун аввалам чӣ хел буду, баъд бобои дигарем чӣ намегуфт. кампири ҳамин шарм иффати ҳамин тоҷикона дар занҳои тоҷик, модарҳои тоҷик бисёр аст. ҳамин кампир ҳамон марди аввалша бисёр ба хотир овард. марди аввалша ба хотир овард. хай ин разилӣ, ин образе ки ман офардам, ин дигар аст. бо сабр нест, инҷа таҳаммул нест. қариб ин ҳатто шӯхӣ мекунад, як ҳаёти фарзандаш қати ҳатто шӯхӣ мекунад, қасам ёд мекунад. ман дар ҳини пирӣ худамро хонавайрону шарманда намекунам. ман гапи гуфтаамро гуфтам. барно ё падар мегӯяд ё шавҳар. дар театр муҳити солим аввал сохтан дар кор. чун муҳит солим шуд, ҳар гуна намоиши хуб низ рӯи саҳна меояд. чунки ҳама фақат дар фикри эҷод ҳастанд. дигар ягон ғайбати бегона, хуб ягон гурӯҳбозӣ, ягон фикри ғайр дар сар нест. ҳама ҷамъ мешавем ва ҳама болои ҳамин ё он намоишнома фақат суҳбат мекунем. ҳамон 3 соати кори аст, 4 соат аст, 10 соат аст, фақат болои ҳамин кори эҷод кор ранг мегирад. ҳамон давра ман фикр мекунам ки давраи беҳтарини театри мо буд ва ҳозирам хай бад нест. ва ин ҷо нозим тавонист ҳамроҳи ҳунарпешагоне ки нақшофарӣ карданд, ин намоишро хуб рӯи саҳна оварданд. хуб хай мо низ кӯшиш мекардем ки ҳама ҷониба дастгирӣ намоем. боз ин рақобати эҷодие ки миёни театрҳо ҳаст, як сол дар миён, соли дигар парасту эълон мешавад. як сол дар миён, яъне баъди ҳар як сол, баъди 2 сол мешаваду, лекин як сол дар миён мегӯем бо тоҷикӣ. ман 2017 буд, бо 2019, 2021 дар соли 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон низ парасту моро интизор аст. мо бояд беҳтарин асарҳоро рӯи саҳна биёрем. устод, инҷо мебинем дар болои мез ҳам китобҳои шумо ҳастанд, ҳам аксҳо. хуб дар анами мавриди китобҳо каме сухан бигӯед. масалан ин китоб ман мутолиа кардам, ҳамаон дар бораи нақшҳои шумо ва хулас дӯстони шумо инҷо тақризу дигар чизҳо навишта шудааст. китобе ки дар дасти ман ҳастанд, дар инҷо ҳам аксҳо ҳастанд. дар инҷо умуман бигӯед ки анам китобҳои шумо чӣ гуна чоп гардиданд? ин китобе ки дар дасти шумост Баҳора, ин маҳсули эҷоди 30-40 сола аст. инҷо мақолаҳои дар замони гуногун навиштаи ман ҷамъ оварда шудаанд ва мақолаҳо дар бораи ман ҷой гирифтаанд, нашр шудаанд. хуб аксҳо бошад аз падару модари бузургворам сар карда то устодону, то ҳамкасбону, бародарону, хоҳарону, хуб лаҳзаҳо аз ҳунарнамоиву, хуб аъзоҳои оила, фарзандон, хуб ҳам курсон ҳастанд инҷа, ҳам сабақон. инҷа модарам муаллимаи аввалинам аст. модарам аз синфи 1 то 4 дарсод аст. фозиламо риёева ҷошон ҷаннат бошад. ин духтарчаам аст. духтарчаам хуб чӣ хотироте аз анами модари худ доред дар вақти таҳсил ё ки дар хона? ба мактаб ман ба зур мерафтам ҳамроҳаш. маро намебурданд. ман 6 сола будам охи. худашон муаллимаи синфи 1, 2, 3, 4 буданд. синфҳои ибтидоӣ буданд. ба зур доманашонро қапида мерафтам, бе дафтар, бе китоб, бе ҳичи. чанд вақт моҳи сентябр, октябр, ноябр, декабр номамро дар дафтари синф нанавишта буданд дар журнал. 4 моҳ ҳамин хел бо як сеюм, бо сеюм талаба менишастам. 2 нафар менишаст, ман сеюм дар партаи аввал. 4 моҳ рафта бо қаламу дафтари дигар алоҳида иловагӣ 4 моҳ хондам. баъд диданд ки раҳбарияти мактаб дид ки зеҳнам тез аст,
аз баъзе ҳамсинфум хубтар аст. баъд аз январи соли дигараш номи маро навиштанд, яъне дар 6 солагӣ ман мактаб рафтам. чунон қувваи ҳофизаам нағз будааст ки модарам мегӯяд як бор шеъра мехонда будаасту бори дуввум ман аз ёд ҳамона хонда медода будаастам дар тахтаи синф вақте ки маро мебароварда будаастам. толибҷон як директоре буданд ки дар Москав дар курсҳои директорӣ хонданд. директоре буданд ки ҳамеша барои фоидаи ҳунарманд ва фоидаи театр ба ҳама компромиссҳо мерафтанд ки кор зарар набинад, ҳунарманд зарар набинад, ба фоидаи кор бошад. як таҳаммулгароӣ дар ниҳодаш аст. ҳар кас наметавонад роҳбари театр шудан. роҳбари ноҳия шудан осонтар, мисле ки роҳбари як театр. инҷо ҳамин 20 ҳунарманд 30 ҳунарманд бошад, ино ҷони худашон доранд, ино нозикии худашон доранд ва роҳбаре ки ҳамин ҳар як ҳунарманда табиаташа медонад, эҷодаша медонад ва бо онҳо муносибат кардан, ин ҳар кас наметавонад. ин ҳамин дар хислати Толибҷон ҳаминам пайдо шуд. бар театри ҷавонон шумо ҳамчун роҳбари театр ба кор омадед, чӣ навигариҳоро дар инҷо ворид сохтед? медонед ман инҷо таъин шудам соли 2012. ягон чизи зиёд ба ҳайати эҷодию ҳайати кормандони театр ваъда накардам. ман гуфтам ки ман ягон аз осмон ягон ситора намефурорам ба театр ё ягон чизе. ҳамин анъанаҳои хубе ки дошт театр ва дорад, ҳаминҳоро мо дастгирӣ кунем, ҳаминҳоро мо тоза кунем, ҳаминҳоро мо тавонем ки амалӣ созем, идома диҳем. ҳамин худаш хизмат аст. ва кӯшиш кардем ки якчанд намоиши нағз рӯи саҳна биёрем. кӯшиш кардем ки дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ, ин ҳам давраоне ки ман роҳбарӣ мекардам, ҳар сол театр дар як ҷашнвораи байналмилалӣ иштирок мекард. ҳатман дар як соли дигар ҳатто дар 2 ҷашнвораи байналмилалӣ иштирок намуда буд. ман маҳсули кори 6-солаи роҳбариамро дар театр ба намуди мулоҳизаҳо, пешниҳод ва таклифҳо як китобчаеро нашр кардем. ояндаҳо, масалан шогирдони мо, хуб оянда ҷавононе ки ба ин кор даст мезананд, хонанд, бинанд, огаҳ шаванд, фаҳманд, инҳо ба фаромӯшӣ меравад охи агар мо инро рӯи коғаз наёред. мақола, тақриз, хуб портретҳои эҷодӣ дар бораи ҳамкасбонамон зиёда аз 20-30 ҳамкасбонам, ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони тоҷикӣ, инҷо ман мақолаҳо чоп намудаам дар бораи амина табарова, дар бораи бобоҷон ҳасанов, дар бораи сурайё қосимова, дар бораи бобоҷон азизов, аз рӯзгори устод Одина Ҳошимов чандин қиссаҳои аҷоиб дорам, ҳам дар ин китоб, ҳам дар дигар китобҳо. дар энциклопедияи Кӯлоб зиёда аз 100 мақолаи ман чоп шудааст ки оиди фақат ҳунару ҳунармандону театр ҳаст. ҳамин аст ки то ба имрӯз чандин китобҳои мавзӯъ рӯи чоп омадааст. инчунин дар навиштани мақолаҳои гуногун мавзӯъ ҳунару маҳорат санҷидааст ки адади онҳо марзи 300-ро ҳам буридааст. талошу шабзиндадориҳояш ба хотири рушди театри тоҷик буд ки соҳаи интихоб карда барои қаҳрамони барномаи мо шӯҳрат оварду то ба имрӯз ӯро барои мухлисон фаромӯшнашаванда ва дӯстдоштанӣ кард. ҳар ҷое ки Толибҷон бо бои фаъолияти коргариву роҳбарӣ кардааст, дӯстону ҳамкасбон то ба ҳол ӯро барои хислатҳои наҷибу накӯяш эҳтиром мекунад. ӯ беш аз 25 сол дар театри мусиқии масакавӣ ба номи Саидали Вализодаи шаҳри Кӯлоб фаъолият намудааст. дар театри ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов бошад ба ҳайси роҳбар ва ҳам ҳунарманд фаъолият кардааст. инчунин ӯ дар театри драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский низ кору фаъолият карда истодааст. зеро донандаи хуби забони русӣ буданаш ба ӯ имкон фароҳам овардааст ки доманаи саҳнаи фаъолияташ фарохтар бошад. زی تو بهتر به این عالم وطن نیست توی
بختی جهانی تو بختی افتخاری خلق عالم توی تو تکیه گاهی بختی آدم شرف بگرفته در آغوش تو جای دور آفت و ظفر گردان به همدم توانا بود هر کی دانا بود زی دانش دلی پیر برنا بود صحبت ما اول و آخر نیست، باز صحبت خواهیم کرد. با شما یک جان تشکر میگویم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما مهمان شدید. تماشابینان عزیز، باری دیگر یادآور میشویم مهمانی برنامه امروزه ما بودند هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان طالب جان بابویف. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا برنامه های من بعد شاد و پیروز بمانید.